Sanibona ma comrade. Uvico lo. Umuntu akake akhulume ngenye into nje engiyibonayo ukuthi iluka ivuka and ikhulunywa iSouth Africa yonke. Indaba yamalunga asuka ka-ANC eze ngapha kwi-MK Party. Engicabanga ukuthi alikho elimbi mangabe abanye abantu besuka kwamanye ama-organization beza kwi-MK Party. Njengoba nathi sathi mangabe kwamanye amaqembu kodwa kwathi maqhamuka i-MK Party sakwazi ukujomba size kwi-MK. Khona abantu abasuka kwi-DA la, khona abantu abasuka kwi-NFP, khona abasuka kwi-IFP, khona abasuka kwi-ANC, njalo njalo, maningi amaqembu ngeke ngiwaqede. Kodwa-ke la ngibheke khona kakhulu ila kunabaholi abasuka kade mhlawumbe benamacala abasawahamba bese beza ngapha, osekudala omkhulu umsindo. Even amalunga omkhonto wesizwe ala ngaphakathi kuthina uwabonda wahlalisekile, amanye ambaqambili-ke njengokujwayelekile, afike akhulume as if ajabulile ukuthi mhlawumbe kunelungu elithile elize kwi-MK Party, kodwa mase lingale ekhoneni lithi kodwa ave sithanda kodwa ukulanda abaholi abangekho right. Ake nginikhumbuze lokho-ke ma comrade, ngoba kubalulekile ukuthi sikhumbuzane lezi zinto. eSouth Africa umuntu mayenecala echajiwe, asikhumbule phela u-innocent till proven otherwise or proven guilty by court of law. Ayingasilahlekeli leyo ma comrade, ukuthi kunomuntu ofike wathi wenze okuthile noma untshontsha imoto, akungabi ukuthi ukuntshontsha kwami imoto sekukona kuba guilty kungakafunwa i-evidence yahlanganiswa amaphoyisa kwase kuyatholakala ukuthi ngempela ngintshontshile. And okunye efanele nikukhumbule ukuthi kwi-MK Party asinayo lento ekuthiwa i-step aside, ngoba nabayivuma le police ekwakweyakaKhongolose, I think abanye baba banakanga ukuthi izoshaya bona, or mhlawumbe abanye-ke banaka babazi vele ukuthi ayifuni bona so bayivuma. Ngoba niyazi le nto uthisha ukuthini le nto yokuthi umuntu asimsebenzisi because usahamba icala. Isho ukuthi le nto umuntu angahlala siyibona i-potential kuyena singamsebenzisi, njengoba amacala ase-South Africa kuphela u-10, 15 years, 20 years ethethwa noma ulihamba nje, because isikhathi esiningi amacala ase-South Africa athinta osopolitika, political motivated. So ifuke-ke uzothi-ke angimsebenzisi ubani ene-potential yokuthi angawenza umsebenzi, or competent ukuthi angawenza umsebenzi, but uthole ukuthi we are not using that person because uhamba amacala, usanamacala. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe lana-ke sizinike nathi isikhathi sizibuke ukuthi noma si-understand, siqonde ukuthi ukuba necala kusho ukuthi usulahlwe icala, kusho ukuthi icala usazolihamba uzotholakala ukuthi ngempela unecala, and then i-organization bisithatha i-decision. If ukuthi i-organization ithatha-ke i-decision wrong ukuthi wena you will be part of the organization even uphakathi eziseleni, sekwenye-ke into leyo-ke engadibhethwa ngaleso sikhathi, because I don't think ukuthi we do have that kind of policies, if I'm not mistaken, athi umuntu ifene kunje kuzoba kanje, kube kanje, kunje kanje. So-ke ngithi lento angiyithinte ngoba ngiyayibona ukuthi iluku ikhulunywa ikhula ama-comrade, ngithola nama-calls ayabuza. Angifuni ukusebenzisa amagama abantu because kumbi lento yokusebenzisa amagama abantu, nokuba sekwi-public space and sikhuluma ngama-public figure, kodwa mina ngikuthanda ukuthi sisebenzise amagama abantu esidlangalaleni, futhi umuntu ongonile
Kodwa mawusonile uyazi nje ukuthi ngizokubiza ngegama ke emkhontweni mawusone emkhontweni ngizokubiza ngegama. So ke ngithi kasiyibambeni le comrade ukuthi asiyiqonde ukuthi isebenza kanjani ayingani demoralize ngoba kwesinye isikhathi izobuye mhlawumbe futhi izosiza iorganization la abantu beneskill khona bakwazi ukulekelela ukuthi iorganization ishape iye phambili. I know ke ukuthi kunama speculations ke ama-speculations ke kade aqala ukwenza nina abantu bomkhonto ake siyekeni kuphela nje ukuba namaphosiso ngicela ukuhloniphisa ke namhlanje ake siyeke nje ukuba namaphosiso sinamaphosiso ngendlela eyisimanga masike sabona umuntu hayi usefuna ukuba yikhansela mayengafunanga ukuba yikhansela usefuna ukuba yi-PR mayengafunanga ukuba yi-PR hayi usefuna ukuba yimeya angazi ukuthi lento niyithathaphi sekushodi kancane nje ukuthi hayi ubani usefuna ukuba umongameli enye into ke mhlawumbe sisele le ukuthi nisho ngoba nje nivane nisuke nje nivane nisho izinto ngempela umuntu ezifikele kwi-organization ezoyijoyina kodwa senimqamba amagama ukuthi hayi seniyazi ukuthi ufunani ake siyiyekeni leyo nto ma-comrade ngoba njalo kuzothi makufika i-comrade nibe bitter ukuthi kufike i-comrade elisha lizongena kwi-organization so asiyiyekeni leyo nto ma-comrade ake sizame ukuzibamba. Ngiphinde-ke bese ngithinta le eshisa ibunzi ma-comrade into yawo candidate iyasetshenzwa ma-comrade mhlampe-ke ngakini ayisetshenzwa kodwa KZN iyasetshenzwa siyibhekile ukuthi ngabe yenziwa ngendlela yini ngoba njengopresident kade egcizelela nje ukuthi kungena abantu engingabona abafanele ukulida emkhontweni uqinisile sivumelana naye ama-report awatholile lawo ukuthi kunabantu abangenile okungafanele ngabe bangenile abangakaze bawusebenzele ngisho umkhonto bangena ngoba benemali yokuqasha amatekisi bangena ngoba bevunyelwa abaholi abathile ukuthi bakwazi ukuganga abangaphakathi kwi-MK party because abantu right now they are planning ukwenza izinto ezi-wrong ngokuthi kuvele leli thuba esasithi upresident akangasifaki kulona lowo masipala sivane singangeni ngoba siphethe ukuganga noma emicabangweni yethu sesibuzwa ukuganga kakhulu sesicabanga nje ukona okungenasidingo ngoba abantu bakithi basilindile ne-service delivery and abantu bakithi i-service delivery bazoyithola abantu bakithi i-service delivery if ukuthi ifayile sixosha ikhansela inyanga nenyanga sizokwenza kanjalo silixosha ikhansela kuyiwe kuma-by-election ngoba sizile ukuzodlala ngale organization sisakuyona i-liberation asikakashintshi sibheke khona kwi-revolution asikakashintshi so-ke nje-ke ama-comrade iyekeni lezi zinto enizicabangayo enye-ke mhlawumbe futhi umuntu azodlula kuyona nansi khona le eyake yathinta umongameli ngokuya kwakhe e-India nakhona futhi ngibe nokumangala ukubona ama-comrade ngaphakathi kwe-organization esedoubt upresident kanti ama-comrade ayakhumbula ukuthi phela khumbulani phela ukuthi ngaphambi upresident Zuma nimzonde noma enziwe azondwa abantu abaningi base-South Africa bakwenziwa yiyo i-propaganda yayikade isetshenziswa sekwenziwa yini upresident mangabe sephumile waya ngaphandle wahlangana nabantu ahlangane nabo bese niyamdoubt ningazi ukuthi ubeyokhuluma ngani musana ukuzicontradicta ama-comrade musana ukuzicontradicta because you are opening a can of worms mangabe nenza kanjalo ukuthi nifike nina niyamlandela nithi upresident wenu kodwa niphinde futhi nimshaye nabantu futhi abamshaya bengaphandle bapha abantu ababethi bazombopha khona lo muntu okhuluma kakhulu la KZN kaKhongolose umdolo baphi labo bantu ababethi uzothi efika beboshwe angithi they were provoking you angithi ake sikhuleni manje kwipolitiki ma-comrade omkhonto ngihlala ngisho ngithi-ke u-90% wenu uyafika kwipolitiki ake nikhombiseni-ke kodwa ukuthi usuku nosuku niyakhula ma-comrade I submit.